тоҷикистон ба ширкати ютейр барои парвозҳои чартерӣ иҷозат дод. Парвозҳо аз душанбе ба Москва ва аз хуҷанд ба Сургут анҷом мешавад. вазъи муҳоҷирони тоҷик дар Русия, мавзӯи нашри нави барномаи гапи озод. натиҷаи интихоботи президентии Амрико ҳоло ҳам эълон нашудааст. шумориши оро идома дорад. салом бинандаи гиромӣ, ман Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва барномаи навиди бомдодиро пешкаши шумо мекунам. соат ба вақти душанбе 11. имрӯз 6 ноябр аст ва дар тоҷикистон рӯзи сарқонун таҷлил мешавад. ба ин муносибат расман таътил эълон шудааст. қонуни асосӣ ё конститутсияи тоҷикистон ки аксарият онро санади хубу муҳим мешуморанд, вале мухолифон баъзан аз иҷро нашудани бандҳои он нигаронанд. 26 сол пеш қабул шудааст. дар ин муддат чанд дафъа ба он тағйирот ворид карданд. мақомоти тоҷикистон ба ширкати ҳавоии ютейр барои парвозҳои чартерӣ аз душанбе ба Москва ва аз хуҷанд ба Сургут иҷозат дод. дафтари матбуоти сафорати Русия дар Тоҷикистон шоми 5 ноябр хабар дод ки ширкати ҳавоии ютейр иҷозаи мақомоти Тоҷикистонро барои парвозҳои чартерӣ дар хатсайри душанбе Москва ва хуҷанд Сургут дарёфт кард ва аввалин парвозро рӯзи шанбеи 7 ноябр анҷом медиҳад. ҳамин тавр дар моҳи ноябр аз Тоҷикистон ба Русия қарор аст 4 парвоз сурат гирад. парвозҳо дар хатсайри душанбе Москва рӯзҳои 7, 14, 21 ва 28 ноябр анҷом хоҳанд шуд. парвозҳо дар хатсайри хуҷанд Сургут танҳо баъд аз таҳияи рӯйхати мусофирон сурат мегирад. таъкид шудааст ки парвозҳои мазкур барои овардани шаҳрвандони Русия ва шахсони дорои ҳуқуқи омадан ба Русияро доранд пешбинӣ шудааст. дар ҳамин ҳол сафорат таъкид кардааст ки тибқи иттилои хадамоти марзбонии хадамоти федералии амнияти Русия, шахсони хориҷӣ ва шахсони бидуни шаҳрвандӣ ки иҷозаи иқомат дар Русия доранд наметавонанд дубора вориди Русия шаванд. чиптаҳои ин парвозҳо дар масири душанбе Москва тавассути вебсайти расмии ютейр фурӯхта мешавад. ниҳодҳои давлатии муҳоҷирони тоҷикро дар аҳди коронавирус танҳо гузоштанд ё ғами онҳоро хӯрданд? ин суол мавзӯи нашри нави барномаи гапи озод шуда, ширкаткунандагони он ду ақидаро баррасӣ карданд ки ҳукумат тавонист ба мушкили муҳоҷирони тоҷик дар давраи бемории ҳамагири ковид кӯмаки ҷиддӣ расонад ва ҳам баръакс ба онҳо ёрии ҷиддӣ расонида нашуд. вазорати меҳнат имрӯз дар посухаш ба мо навишт ки онҳо дар масъалаи муҳоҷирон дар давраи пандемия бетараф набуданд ва ҳатман ки кӯмак карданд. дар асл вазъ чӣ гуна буд? бифармоед. рости гап ягон нашунавидам ки ба касе ёрдам карда бошам. аз касе нашунавидам, шояд ки ба касе ёрдамам карда бошам, лекин ки ман худ мониторингро мегзаронам дар худи Москав ва навоии он. лек аз касе нашунидам ки аз вазорати меҳнат ва муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон касе кӯмак гирифта бошад. шояд аз сафорат, шояд аз намояндагоҳои расмии дигари Тоҷикистон дар Русия кӯмак гирифта бошанд. аз сафорат албатта шунавида будам ки агар хато накунам чанд рӯзе онҳо ҳар рӯз ба 40-50 нафар одам кӯмак расонида буданд. ин ҳудудан шояд ки ягон ҳафта бошад. дар авҷи коронавирус буд ин кор. ташаккур барои ибрози андеша. Абдулло Давлатов, то ҷои огоҳ ҳастем. шумо дар давраи пандемия дар чанд ҷаласаи сафорат ҳам будед, бо онҳо баъзе машваратҳо буд дар мавриди ҳамкорӣ. аз нигоҳи шумо воқеан ҳукумат нисбат ба тақдири муҳоҷирон дар ин давра то куҷо бетараф буд ва то куҷо аҳамият надод? ташаккур барои саволатон ва барои даъват. дар аввал як чизро қайд кунам ки ман дар ягон мақомот ё сохторҳои Тоҷикистон кор намекунам, фаъолият намекунам, дар намояндагиҳо ҳам фаъолият надорам. вале воқеан дуруст қайд кардед ки дар як-ду ҷаласае ки даъват шуда буданд, аз онҳо ташаккур мекунам. новобаста аз оне ки ман мунтақиди ҳамон ҳукумати Тоҷикистон сафорат будам ва ҳеҷ вақт гумон надоштам ки даъват мекунанд, вале дар қатори дигар духтурҳои тоҷик ва дигар коршиносҳо даъват карданд дар оғози ҳамин пандемӣ ва аз мо маслиҳат пурсиданд ки гуфтанд фикрҳои шуморо фаҳмем, барое ки вазъ мушкил шудан дорад. шумо метавонед ин барномаро дар шабакаи YouTube ва ҳамчунин сомонаи радиои Озодӣ бинед ва низ фикру андешаи худро баён намоед. гапи озод барномаи нави мост ки аз аввали моҳи сентябр ҳафтае як бор омода ва нашр мешавад.
با کشال یافتن شمارش رأی انتخابات پرزیدنتی آمریکا، اعتراضها در سراسر این کشور بیشتر می‌شوند. طرفداران دو نامزد جو بایدن از حزب دموکرات و رئیس جمهور دونالد ترامپ از حزب جمهوری خود در برخی از ایالت‌ها وارد تندگویی با همدیگر می‌شوند. با ادامه شمارش آرا در ایالت‌های آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نیوادا، تخمین‌ها این است که جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی را به دست آورده است و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت‌های انتخاباتی را دارد. برای رئیس جمهور شدن یکی از نامزدها باید 270 رأی هیئت‌های انتخاباتی را به دست آورند. در حالی که در آمریکا شمارش رأی‌های انتخاباتی پرزیدنتی ادامه دارد، در تاجیکستان پرزیدنت پس از دوباره به این مقام تعیین شدن کابینه حکومت را نو کرد. امامعلی رحمان در ادامه تغییرات کادری روز 5 نوامبر 3 دادرس را از وظیفه برکنار کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهور در این باره خبر داده نوشت که 3 دادرس از وظیفه‌های خود در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از مقامشان برکنار شدند. سبب برکناری آنها گوناگون گفته می شود. یکی به سن نفقه و دیگری به خواهش خودشان از این مقام برکنار شدند. یک جوانی 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمانبر است با درخواست اینترپل در شهر تریپولیس یونان بازداشت کردند. او شوهر خواهر شراف‌الدین گدایف، یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوند او را با سازمان تندرو رد کردند. نشریه The National Herald خبر داد که شخص گمانبر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین المللی اینترپل تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. این زن گفت به خاطر پیوندیش با شراف‌الدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و سال 2015 از کشور بیرون شدند. در تاجیکستان نمایش ندادن فیلم استاد در تلویزیون‌های کشور محققان سینما و فرهنگیان را حیرت زده کرده است. فیلم مستند مذکور که در عهد شوروی برداشته شده است درباره ابوالقاسم لاهوتی شاعر ایرانی تبار تاجیکستان نقل می‌کند که از ادیبان زبردست آن زمان به حساب می‌رفت. Это был последний приезд Устода в Таджикистан. این پاره از فیلم استاد است که به داستان زندگینامه ابوالقاسم لاهوتی ادیب شهیر تاجیک بخشیده شده است. فیلم را کارگردان تاجیک دولت خدانظرов سال 1987 بخشیده به 100 سالگی لاهوتی تهیه کرده بود. بعدا به یک فیلم بحثی تبدیل شد. این فیلم زمان شوروی یک دفعه نمایش داده شد و در جشن 100 سالگی لاهوتی و در دایره خیلی محدود. زیرا در فیلم با طور رمزی اشاره شده است که رهبران وقتی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان باعث رنجیدن و ترک تاجیکستان کردن لاهوتی شده بودند. او را مجبور کردند که او ترک کند تاجیکستان را. لاهوتی مثلا اینجا که کار میکرد یک وقتا بود مثلا عینی کتابش گرفتن خواستن نابود کنند و عینی را زندان کنند حبس کنند. لاهوتی توانست اون نامی که داشت چون که یک درباره کرمل یک روان نوشته بود پیام نوشته بود استالین قبول کرد و فهموند که اشتباه گفتن درباره عینی و عینی را و کتابش آزاد کردن. مثلا من سالایی که در تلویزیون هم کار کردم ما چندین بار نمایش دادیم، یک بار دو بار نی. من حتی خودم شخصا اون فیلم دو قسمت است 10 دقیقه‌ای 12 دقیقه‌ای پارچه کردم که لذت برند. ولی مستند استاد پس از سالهای ریاست سیف رحیمزاد در کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به گوشه فراموشی رفت. 120 سالگی استاد لاهوتی جشن گرفتن. من انتظار داشتم که ممکن همه شبکه‌های تلویزیونی این فیلم نشون میدن. متاسفانه حتی من گفتم سال به شبکه‌های تلویزیونی اون شبکه‌ای که من میشناختم همکاری داشتم ما گفتم که هم چه نشونی اما فیلم لاهوتی نشون داد که بهترین بخاطر که فیلم است بهترین اثر است در لاهوتی شناسی. وقتی که شبکه‌های تلویزیونی میری میگن از بالا اجازت در کاری که از بالا اجازت نیست. محققان سینما بر اینند که به هر صورت خودداری در نشر این مستند جامعه کشور را از دیدن اثری ماندگاری در مورد سرنوشت ابوالقاسم لاهوتی محروم میکند.
شما خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را از برنامه نویدی بامدادی رادیو آزادی تماشا کردید. تفصیلاتی از این هم بیشتری مطلب های ما را در سامانه رادیو آزادی خوانید و هم تماشا کنید. بعد از چند ساعتی دیگر همکارانمان شما را با خبر و گزارش های تازه آشنا خواهند کرد. سلامت باشید و با ما بودن را فراموش نکنید.